Malapdam nga tatimangan kakabsat no kastoy kaimas na ti pansit. No siyak ti damagan nyo kakabsat ko ay ket haam. Bay amon nga lumukmeg. Basta makapangan ti kastoy kaimas na nga pansit. Pugarod ta medyo nabayag mo ten kakabsat ko nga inorat nga hanak nakaraman ti pansit batil patong ay ket. Today is the day na kakabsat ko. Ay, pakati bagayo ko't overload ti kaya ti kabsat yo. Nakaro kayong mutunayin kakabsat ko. Extra special lang kakabsat ko tin-order ko. Ngam dagiti kakadwak ket overload. Kita yo di mas narawat dang day ti kabsat yo kunakon ket mas adupay ti narawat ngam day ti kabsat yo. Partneran day tinagimas nga sausawan kakabsat sibuyas, kalamansi with matching sili. Ipabuyak kanya yung kakabsat ko na kasanuda nga latunda ito'y pansit batil patong. Makita yung mot kakabsat, madamanak nga agi kiw-kiwar dita. O diba kakabsat ko, chef of the day day ti kabsat yun. In my dreams lang day ta kakabsat ko ta impa-experience da lang kanyak no kasunod agbaling ako sinero no chef. Isuna nga talaga ti chef dito yung riverbank kakabsat. Tinagan na kat ni Sir Yolo. Ti pansit batil patong kakabsat ket ipinagmamalaki ti taga Tuguegarao City, Cagayan Valley kakabsat ko. Syempre proud na I'm from Cagayan Valley. Kit syempre pakilalak mo tayo ito'y makin kanya nga talaga daytoy nga pansiteria kakabsat ko di Ma'am Lita Jose. Nagsumpot iso na kakabsat ko kin very down to earth. First time ko tatang maramanan day ti pansit patil patong dati ti kakabsat ko ngem. Kas makita yumot nagatod to order so kayat na nga sabon kakabsat ko ay ket naimas nga talaga. Daytoy nga rod ti pang toppings kakabsat ko. Daytoy ti makunkuna nga kara beef. No damagan yumot kakabsat ko no anya ti kara beef ket karne tinwang kakabsat. As makita yumot, Marites day ti kabsat yo tata. pansit batil patong meaning batil kin patong tata ikabil tayo day ti patong nan kakabsat day ti kara beef kin na dumaduma nga gulay kakabsat ko. O diba? Itsura na palang kakabsat ko kat ay na mapapa-W ka nga talaga. Ay kat aminat kanyahin kakabsat ko nga inorat ay na permi makatiltil mo na kon. Eksakto mo't kakabsat ko nga inserve da day to order min. Kadwak mo't dagiti bulilit nga marites. Mas narawrawat da nga kunakon ta inorder da kat overload. O diba saan ka pa? Pinili nga talaga dito yung pagpansitan kakabsat ko tanay nagmayat ti ambience. Feeling probinsya nga talaga kakabsat ko kinabay ti karayan. Dahito yung mo ti maysa nga rason na apay nga tinawag nga pansit batil patong. Dahi ti kakabsat ti kaldo na nga binatil nga itlog. Ala umay kain kakabsat ko tamangan tayo ti ipinagmamalaki mi nga taga Tuguegarao Cagayan Valley. At pansit batil patong. Mapapa W talaga kayo kakabsat ko na daytoy ti maramanan nyo. Ay kat banat probinsya na maninan ay kat Permi man ti ragragsak day ti buksit kon. unlimited kaldo pa'y kakabsat. O diba? Uray may sapit. Nga kaldo, mabalin kakabsat ko. Kas makita yung mat niya, nagdakkel nga picture ay nasigi kargapay. Ala sige, igo probinsyana. Kas makita yung mat na ibusda. Dagiti pansit da kakabsat isong handa nga makataktak dar ti busog dan. Day ti kabsat yo ay kat hana na ibus ta permimot gamin na punpun no kakabsat ko. Uray kasano ti imas na no permimot aduna kat han kumot talaga nga maibus kakabsat. Yahoo! Agawid kamin. Siyempre, nabsog dagiti alaga min. Dumakal ti buksit min. Gapo kini pansit batil patong. Sa uulitin.